kos ke ieu. Kos di India teh kieu. Oi, geura tuh cangkel ya aing ye, beung aing ye, kram. Astagfirullahaladzim, lo batut sia, digap lo kan lu kaing. Bakal lo sia bakal kuat lo, amun kahajar bakal kuat sih, bukan apa. Satu akan segera dimulai. Jaga. Masih. Iya kan, cuma ninggal Bang. Ah, alhamdulillah orang pan. Kata we ke pantai. Tadi ya pan. Pusing di mah baeng. Ribut bae nyumpet cecet toh. Orang liburan orang ka dieu. Oh, dari dia orang nyepi lah. Wih, pan, bagus jasa pan. Wih, meni biru kieu pan. Pan. Yeu laut sanu meureun bilau pan. Pan ceuna kitu tur hejo-hejo pan. Masa di pilauan sih Mang aneh. Atuh ieu hejo kabeh. Coba mama kakarak pan ka dieu. Ah, memang mah aneh. Laut segala di pilauan. Itu jelo be bantu, pan tuh jalo tuh. Tuh ha. Hejonya biru ih, lo jasa itu. Tuh ombak lagi gede dah itu. Ih. Ih, nah tiis ah. Pan itu ombakan gitu tuh kos-kos lapis teh nu kitu ngombak. Sanu nyieun ya pan. Semua non baik. Itu memang tekernya game gitu. Gitu. Ya mau kakarak soalnya pan. Soalnya lah mendekak eta teh dek ilu teh sok mabok bae jadi mamang mati leutik can orang ulin-ulin kieu ieu kakarak ieu pan. Pan, mudah-mudahan di dia bececet tuh. Kesal saya kan nyana, ajak ribut malulu. Jadi lawan ku aing kumaha aing geja boga hate. Kadang-kadang sok mahinaan bae teh ka jelema susah. Abang bongnya kaya ho. Sombong. Heeh. Kaji nong dideula lah. Pan. Nah kalapa tuh. Aus yo. Ih, memang itu mah boga batur Mang, kula. Ih, kajin. Cari kanan. Moal meureun, pen urang ka dieu ge aus BM ja pan. Heeh, aus, cuman lain boga urang sakalana. Terus aus urang minum naon? Pan duit teh mah pan. Kereng minum cai laut. Cai laut. Mengeunah. Ngan asin mau banyak-banyak deh. Oh nya, mal beak-beak. Tapi emang asin pan? Asin. Sanu nguyahana. Aduh, mamang mati ngawun. Itu memang cairnya gitu asin. Kan di pasir putih. Oh, gitu. Boleh di gareman. Berarti uyah teh nu putih nang ti pasirnya. Aya asin mah itu pasirna. Oh, meureun lah. Oh, gitunya. Berarti mamang lamun ieu moal meuli uyah, teu mah pasir bae ti dieu kedeung. Sugan deh di ditu jadi bos uyah ya bakalna yo. Urang mah wasa mobil. Nyokot mobil di ditu, di lembur. Oh. Oh, bener Oh, orang poe kayak pasir. Ah, mantap ya. Jadi juragan uyah. Wih, kumaha wana Mang? Ieu bae. Dek, kurang nyewa mobil bos Badri. Tah, anu mawana ke nyana. Urang muat di dieu pasirna. Jadi dijieun uyah. Jadi bos uyah urang pan di ditu. Malah di ditu mah pan. Uyah pan. Di dieu udang loba mah tuh pasir putih. Oh. Oh, meureunnya. Gitu. Oh. Banyak kesaing lo, yang si ojek karera, yang di ojek di kosiak sa. Aduh. Oh, ke pantai makan aing ngajak ka pantai ye, bernyawa pula ieu supaya lah yang beungeut jana, pusing yang beungeut yang beungeut deui. Nyendong. Gendong. Ayo, di dieu. Nahan lo, di angin. Aing mah boga emang, kalau diingat tuh mungkin aing bisa nyawa ieu. Keren kan? Ya sekarang aing masih anak gua aing. Pakai aku lagi cek keluar. Tukang tukang kali. Pan. Iku mah orang ngendong na pan. Kudu teu buka duit. Mangan pila be, Mang. Kudu mayar. Atuh gila-gila heulan. Henteu. Kajin urang di kolong ge hesna. Tolong, Oh, mau. kolong tadi kolong, baturna di luhur, anggon, orang di handapna. Yang penting orang bisa ngendong. Yuk. Biar nyerang itu yuk. Yuk, abang Mang kesel baik. Punya nggak diajakan jalan-jalan. Oh iya. Mama sekarang kerja nggak bisa ngajakin jalan-jalan. Iya, makanya udah berangkat dokter bisa ngajakin jalan-jalan. Makasih ya banget. Sekarang seneng banget bisa ke pantai. Aku dari orang ke pantai. Iya. Parah ya. Oh, sama aku nyobain air laut dulu soalnya air laut katanya asin emang bener. Ibu mah pakai sepatu kalian aja ya. Ya udah aku cobain dulu ya soalnya dari orang belum pernah. Dasar bunting ya. Aduh, Beb. Kita
Maritu amat. Cai laut diinum, aneh. Kalau tempat saya diis dengan nyantai, tuh beri pemandangannya mau mantap jasa tuh. Belum mending biru. Bagus pan yuk. Di tempat depan. Lagi di mana umpannya? Ketok-ketok memang. Kita lawang lain. Ini pas lawang pan. Lawang di bawah kira. Assalamualaikum. 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 Suara sata. Suara sasi. Asal wau aing tak. Asal wau. Terus. Assalamualaikum. Bye. Masa berdua. Hoi. Laju. Pan, ayo bingung kan nyana di mana baik ayah pan. Oh, Waduh lagi setengah hindar ti lembur ke yang tadi ke pantai. Ayo nyana di baik. terus virus berarti pulang di mana baik. Oh, virus Sembarangan siap. Paras baik. Iya pila ayo mahal. Alah, lagi siapa? Ngabadul, ngabohong. Hoak. Masa tak percaya kai? Aing baca bakaya. Atau wajar lah, kalkulat jadi doang kecil bagi aing mah. Sebab si aing, lihat kadik aing kamu kapan geus sia? Kapan geus ini bae? Pusing aing mah teh, maksudnya yuk. Gede laga sih ya. Bisa bocah, paling konyol. Aing bener tadi guys sengaja. Hang jauh di sia, hang ngerek passing. Pusing aing digojak, bang di sia deui. Hindar ti nyana. Malas aing ka pangisian di ditu di lembur. Udah ngendong dia, udah ngendong. Ini mah aing, biar aing yang panggil aing. Betul, sudah yang mengisi di bae. Pusing. Pan, konyol. Jangan ributin pan yuk. Yuk, Ribut. Bot. Ribut ayo. Pan, 1 lawan 1 pan. Oh, ngomong. Aduh jadi, ayo. Aing mah sia atau aing dilatih di pantai ternyata emang. Aing di pantai ya, belajar silat ge. Mendam aing di pasir 7 penting. Lah kok kalau sia enteng. Oke. Kira. Ih, ya udah gitu lah. Ulah. Bisa aing sia bisa dekoling lah. Ih. Lo gitu Laju, ngabohong. Batur jujur bohongan. Kita nggak bohong, aing mah ya kan tenyahuan. Ah, bohong. Bagi ke mah belajar aing di dia. Ya saya percaya. Aing ya ana mah kasate. Tiba-tiba bakal keluar. Berkata sih ya. Tok. Oke, ya, diamkan. Mati saya baik-baik. Porno pan. Mana celana pondok lah. Kalau kau percaya tuh. Ah. Tuh. Terus kata aing kan langit. Tuh, teman sihir, loba Sihir. Siapa sebenarnya kalau sihir? Ini mah sulap. Sihir. Surabaya sulap sihir kata kene. Enggak bah sia. Ya yang naon sia, ayo ribut. Hai ribut. Ayo. Eman. Ada apa tega aing mau jualan. Dek, sebentar. Selamat. Tuh, ayo, ayo. Santai. Ayo. Jantan. Pan. Ayo Ipan jadi wasit. Iya. Si budak. Turun nih, Pan, turun. Turun. Siap, teman. Pan, teman. Bau. Lorek. Bukan ini mah. Rasongong siap panas-panas ieu ge. Buka spanduk, buka. Pangaci. Jangan hidup terkena sialan budaknya. Asal bangkong kau ini jauh kempan. Lu tuh udah pakai suku pakai titit. Oh, pakai titit. Nah, dia, kalau kita coba nama dia, haram. Siap. Panas ya mati budak ya. Apa mau buat ilmu terakhir lagi kan keluar kan. Ayo terus Am. Abang tuntun. Ayo cepat. Oh, hajar terus. Ban, depan. Depan. Terus, kena kapok ban. Bang. Bagus tuh bang. Lebok. Ayo balik dulu. Ayo lah, tinggalkan lah begitu mah. Iya, lagu jasa pan. Macam-macam kau jadi karera pan. Tidak ada takri ya. Udah, yuk. Ayo kan itu lah. Rame lah. Lo, tolongan aing lo. Nganaheun. Beung geus jangan naheun.
Aing mau dibebas, tolong. Tolong aja, aing bisa gerak. Pokoknya aing teh narima tak kabudak tak kira pakai tadi ku si ojek. Awas ah, lunasan aing. Tunggu sih. Mau macet aing pun aing. Kamu bakal menang. Ah! Ya, lo.